episode. Biyag ti tao. Ay! Talagamet na? Nabanita ni Lando Baknang na siya. Maraming datong. Iti day ta kinapintas ko. Namnamaam ka di nga gusto akin ko na. Sayang, napaluspusam. Ay na, Sonya. Si kantag paaram kan kuana no kayat mo. Ay, si kangaroti kayat na. Apay kayat na ti baklush. Amom, kwarta lang ti kayat ko kan kuana. Numanubyom ni Lando, agbalbaliw ka kuman. Ni, tanya ko matibaliwak. Day ta kinatidog ti imam, Anya? Amumi asi ka tinagalala ka dagiti gamit mi napukaw. Cellphone kan agraman kwartami. Ket dagiti cellphone amang ano lakom. Iso nakagatang ka iti baro cellphone mo. Ay na, Sonya. Di ka man nagpabasol no di mo nakita. Ay, di kaglibak. Hanggang mga putag kakaduan tayo, kan di mi kayat ti apa, binaybayan mi. Hoy, Gina. Di mo sayangan ti panagayat ni Lando ken ka. Sung batak ni Lando, gapulang iti kwarta. No makaalak to ken kuana iti ado a kwarta. Panawak tumit laeng. Agyaman na, Gina. Ta sinong batang ti panagayat ko ken ka. Wan Lando, sinong batak ti panagayat mo? Ngamin, agayatak matkan ka. Agyaman na ka. Sikatin na magpitik iti puso iti kastoy. Nakaragragsakak. No kasta, datan, Anya datan. agayan ayatan Ay kat una. Ta sinong bata nakarudan. Di agayan ayatan. Nasaysaya atin tay nalawag. Ngamin, amok mata playboy ka. Sanitan. Ngamin talaga si kay tanti ayatek. Kat si dadaan akong nagbaliw. Iso apumanaw kan dito beer house. Sumurot ka ng jibalay mi. Kat ijay kan ngagnaed. Saan ko mapay nga ita, Lando? Nakababain mo't nagya nakadagos sa ni Jibalayo. Idinto ta italaang asinong batan ka. Sige. Kalpasan ti dua alawas. Yawit ka ni jibalay. Yamam mo ka na mamakin papa. Sige nga, Roden. Painuman na kamin kadagiti kakadwak duty beer house. Sana bale. Ado mati kwartam. Sana pare kung deta. Ken rambakan tamatan. Ti panang sungbat mo kanya. Wow! Nagpintas gayam ti balay Lando. Nagdakkel. Kan talaga abalay ti baknang. Wena, tabak nang kami ngamin. Isa sana ko na mas daawa kanayon ka amang ilibre kada kami. Kasta talaga. Ngamita, di kan agilibre kada kwada Imbes nga agpaay kada kwada ti kwartam, ipaay mo lang ang kanyak. Sige, no kasta ti ko nam, Gina. Lando, I love you. I love you, Gina. Uwi ka. Ipasyar kay ti aglawlaw ti balay mi. O sige, kaya't kumata makita ti aglawlaw ti balayo. Wow! Adapay gayam hardin nyo. Nagpipinta sa sabong tinakamula dito Gaputan na asam ni mama nga agmulay ti sabong. Ila ko namutan kadag iti mayat nga aggatang. Ay na, nagmayatan? Sigurado nga ikan na ka ni mama iti masetas. Talaga? Nagsayatan no kasta. Ang Lando, sigurado ka kadi magustuhan dagiti dadakkel mo. Ngamin may saak lang nga waitress ija ayuyang niyo apag-iinuman. Awan parikot iti dayta. Karonan na, napintas ka. Iso ang magustuhan na kalakid din ni mama. Agyaman no kasta. Adulakit di ti matakaw ko dito'y abalay. Ala, umikan. Uwanautan dito hardin. Intan ni kusina, ta sigurado. Nangisaganan ni mama iti makan. Awan nga mintay katulong mi. Kasta gayam. Apay? Agtatakaw nga mintay na odya katulong mi. Day tati rason, asaan na kayat ni mama ti mangala iti katulong. Oh, I see. Intan ni kusina.
Agmerienda ta pay. Sige lang, iha. Di kag babain. Ang merienda kalata. Agyaman nak, madam. Mama, agyanan dito ni Gina. Ah, Kaayan ayat ko ni Gina. Iso akayat kong agyanan dito balay. sige, baka mo kay iho. Nangag mo, Gina? Agyan ka nito balay. Pakaidayawak launa hilando. No kasta, may saka a waitress. When, madam? Amom, Gina, sana ngagpilpili iti para itanak ko. Basta tinapatag, nasaya at ti ugali ti kayan ayat na. Wano maasawa na, dahi tati kapatgan kanyak. Madam? Ag ginawatan ta, basta lakit din nasaya at ti ugalim, Gina. Baknang gayam at talaga dalando. Nasaya at dahi ti agundaway. Alaag ti panagtalag da kanyak. Kat takawak ida. Ti ama ni Lando. Naimbag nga oras yu, sir. Saan ka kadya madismaya? Ama ikalimakan a babae ngayon sangpot ni Lando dito'y balay mi. Saan, sir? Ay ayatat ngamin ni Lando. Amum ka di a playboy ni Lando. Amok, sir. Ngam mamati ak ngagbalbalyo ni Lando. Ta siyak ti kaayan ayat na ita. Okay, sapay la ko matakasta. Agyaman nak, sir, ha? Ta intulok yu nga agnaudak dito'y balayo. Sanda ko na sermonan, Papa. Bayan yun nga agnaad dito ni Gina. Iso nga mintin nakarignak iti pundo nga ayat. Sigurado ka di dahit. Amin na nobyak. In break kon. Gaputa talaga ni Gina tinakariknak iti pundo nga ayat. Iso nga agbalbaliw akon, Papa. Urno sa tibiyag ko. Okay, nasaya at mat. Naamiris ko metlang anasaysayat no agbalbaliw akon. Tapara metlang iti pagsayata. Ikan kay ti alahas, Gina. Adoy. Ha? Wow! Quintas, madam? Wen, amin ang nagbalin na kaayan ayat ni Lando. Inikak iti alahas. Iso nga ikan kamat. Ha? Nanginalakit di dayto, madam. Wala, nangina ngam okay laan. No kasta, ay na, agyaman ako nay, madam. Sagot ko kan kadayta. Kat makambo kalatan o ilakom, wano, aramata. Wen Lando, inikanak ni mamam iti kwentas. Napan ko inlako kat nanginagayam. Isong adak warta kita. Inlakom? Wen, takunamod ni mamam, ada kanyak no ilakok wano sarak. Iso nga inlakok latan. Ngamin, ang mga numapukaw ko kat sayang laeng. Sikati makamo. Nagsaya at gayam ni mamam. Nasayad da talaga. Awan makunak kadakwana. Katita, nakasapol akon iti panggadak. Iso amang rugi akon ngagtrabaho. Ha? Anya trabaho? Inawat nak ni uncle ko iti kumpanya nga imatmatunan na. Kaya't sika, dito'y kabalay Sikat mga sikaso ka dagiti masapsapol ko. Wana, pagserbihan ka, Lando. Rimwar ni Madam Maria. Nakitak nga diing kabil ng alahas iti drawer ti lamisaan iti salas. Gundaway ko da ito yan. Takawag dagiti mabalin ko at akawan. Kalpasan na, pumanaw akon. Nayunak dagiti imuna at tinakaw ko. Ha? Wow!
At dapay kayang kwarta dito drawer. Nagswerte ako na kita man ti kwarta. Ha? Pasi ka sa 1,000. Kat nagado. Ala ka amin dito a kwarta. Agraman alas. Mapana ko na. Ay, makamuditan. Total, saan ko mata talaga nga ayatan ni Lando? Kwarta lang ti kayat ko kankwana. Ina ko na, rumwara kon dito balayda. Kat saan ako nga agpakpakita kadakwada. Wan iho, tinakaw ni Gina ti kwarta iti drawer dito salas. Kastamot tantiin kabil ko dito nga alahas. Sigurado kayo nga iso tinangala, mama? Imposible. Diyak mamati. At daitan ije police station. Impatiliw kon ka ni Rudy akasinsin mo. Ha? Mapantay ije police station, iho. Agkita ta ijay. Bye. Anya dahi ito ngayon naramid mo, Gina? Kwa, Lando. Anya, metel ka sinsin. Girlfriend ka, nga magtatakaw pa'y. Rudy, Nagdakalakan tinanti tinakaw na. Kaya nadapay alahas ni Auntie Maria. Agasang may data. Ibabay na kalang dati ang babae. Lando, pagkawanan ako Sana na maulit pa'y daychay. Sa bali ti atap ko kan ni Gina ididamo na pa'y laeng ti simrek di ti balay iho. Ngamjak na imbagbagakan ka. Dajak kayat aguraan na. Tamang ano ko na amtumanan na makibibiyang kiti love life mo. anya ti atap mo ka ni Gina, mama? Asaan na mapagdalkan? Iti sa balya sarita, agtatakaw. Anya? Tinisting ko lang ni Gina no talaga mapagdalkan. Kat husto ti atap ko. Saan gaya mapagdalkan? Mama. Nang ikabila kiti kwarta, kanalahas iti drawer iti salas. Katamok nga dalang iti asidag ko ni Gina, tamok kapalpaliwan na. Nagpakadaa, kat kampay ini, napana kita yan ti amiga. Hangam di na lang mong adak lagayam itirwar, ngagpalpaliw. Idi nakita ka rimwar iti gay. Kat nakita nga dabag nga awit na, sa agdardara sa pimanaw, masiguradok nga day naramid na made. Inawaga kadagos ni Rudy akasinsin mo. Isa day chay, naduktala na talagang agtatakaw. Kansan laday ta, malaksid iti alahas kan kwarta nga inala na iti drawer ti lamisaan. At dapay gayam daduma at tinakaw na. Ti duasing singko, nalabit asimrak iti silid mi kinipapam kat inala na dagijay. Kasta gaya, mama. Inikaklangarodan iti kwentas nga bukas jay pa lang tinaramid na. Sa nabalin, mama. Tay karkaro na itan ti basol na. Ay, inaramid ko daytoy. Takayat ko ang masigurado no saan ka nga taan nagbidot iti napilim a babae iho. Iso nga ita, sikat ti mangadag. No ituloy mo pa ilaang ti makiayan-ayat kan kwa na. Tano siyak, jak kayat, at agbalin ang manugang ko katagtatakaw. Ay, nakasaysaya at kami kan ni papam kan kwa na ngamkas jay tinaramid na. Awan serbi day ja babae Lando. Jak kayat aparakan ka. Kat kayat ko nga ikan iti pagnakman na. Iso anas kan nga ikaro na, tinagbasulan na. Hello! Ito lang ay Maika. Gumabadi mo kadwa ni Gina. Ay na yung bagpay ni Gina. Magbibiyag ita na kaslarena. Aday ta ni Gina iti pagbalunan. Kaputa tinakawan na ni mama. Ano? Diyak mo ti aramida kita. Kaya't mo asawan, impakat natin mading aramid na? Anyat kahit mo sawan. Ay na, talagang agtatakaw da dyan, Gina, Lando. Da kami may katakawan na. Kwarta, cellphone, kada dumapay. Anya? Dahil katipod no. Saan mi nga imbagbagakan ka Tadi mi kaya't agumura ni Gina kada kami. Amo mi ti ugali na. Amang resbakan na kami. Napintas ngagpaiso, ngam.
Talaga di na maikatiaramid na adakes. Agtatakaw. Kan ibaga akong daytoy Total kat adamo ti ni Gina di pagbaludan. Anya na ita? Sinong batan nakalaan ni Gina? Gapo iti kwarta. Anya? Lando Iso abi nagbaga Nga oray tinakawan na kami idi. Baliwan na ko man ti ugali na. Angam saan mat adimngeg? O anya ngay? Karsel, tinagtungpalan na. Makita am Lando. Nakasara kan iti babae nga agtatakaw. Jack impagarawakas jay kami ni Gina, papa. Napintas nga pa iso. Iso na in lava kan kwa na. Ang madimad ganti aramid na. Iso nga ita. Pilya man na yung bag ti babae nga kalaysam, iho. Wen, papa. Kastaw na asangit na ngagpakpakawan kanyak. Hangam nas kan lang agnakam. Tanusan ngagnakam ang mga nuulitan nan tumanan. Kat ita, sapay kumatagnakam kan, iho. Saan na basta napintas kat yawid mulatan diti balay, Amom, Lando. Dagiti upata kayan ayat mo katawan makunak kadakwada. Tapulos adida nagtakaw diti balay. Nagaganda tumulong kanya kiti trabaho. Kat numaysa kumatintong palmo kadakwada. Dinasayaat kuma. Katangay ko naman nagbalbaliw kan. Nasayat, tapara matlay ti pagsayatan. Iso nas kinaro dadak diramda ita, iho. Wen, papa. Takderak ti pa nagbalbaliw ko. Rabiin. Kat nakaturugan na kiti pada ka preso. Agbabawi akitan iti naramid ko pa nagtakaw. Kunak numalusutak. Ngam karsel mat kayam tinagtinakak. Apay akastoy. Naladawan ti amin. Sakbayan na kami risak. Apay. Sayang ti panagayat ni Lando kanyak. Sayang talaga. Agyaman naktay may kalando. Nakababain tinaramid ko. Pakawanan na ko ma. Ngamikarik, sana na maulit. Nakasaritak dagiti kakadwa mi di house. Ket aday pudno na kanyak. Saan kaya mapudno nga ay ayatagnak? Isutim pagati bakla kanwan. Kwarta lagam ti kayat mo kanyak. Ni, sana po na day talando. Agul-ulbud ni Sonya. Saan lang ni Sonya tinakasaritak? Amin ta. May masati sa una. Ngagtatakaw ka. Ha? Imayak gaputa kayat ko awaswasan kaya na yata. Lando. Naamiris ko asaan kaya masikat ti may karikanyak. Pudno na pintas ka. Dahil tati nakainlavakin ka. Ngam saan kaya nga umdas ti kinapintas. Ti importante kat ti ugali. Di nakadimay ka niti sa balyagundaway, Lando. Ikarok ti nagbasulak, katikarik nagbalbaliwag. Pagsayatan launay no agbalbaliw ka. Tapara maglakan ka na ita. Ngam no ti panagayat ko kan ka. Sorry. Gaputa nagbaliwan. Lando. Awanan ti mariknak a panagayat kan ka, Gina. Kat maudi da ito yan na panagkita na. San? Kasya na kuma. Di na kimi-break. Awan sa balya makatulong kanya kita no disika. Lando. Pangaasim kuma. Sakbay amay karsel ka, agpanunot kapay anaimbag, sakbay ngay tuloy mo ti dakas, apanggap mo. Laglagi pa makanayon, at ti dakas nga ramid, dakas mat ti ibunga na. Bueno gagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo.
Biyag Ti Tao. Musical scoring Eli Palacio. Insurat ni Jackie Rose. Isagsagot kada kayo to YouTube channel Dayogena Almoite Drama. Agiyaman kami.